U redu, ajde odmah da zaronimo u ovo. Svi znamo za Rim, zar ne? Pričamo o carstvu koje je vekovima, bukvalno vekovima, dominiralo Evropom, Severnom Afrikom i Bliskim istokom. Njihove legije smatrane su apsolutno nepobedivim. Njihovi putevi su efikasno povezivali 3 kontinenta, a zakoni su, pa doslovno oblikovali civilizacije koje su usledile. I sad, kada pogledamo tu ogromnu moć, deluje potpuno neverovatno da tako nešto jednostavno nestane. Ali evo u čemu je stvar. Čak ni najveća sila antičkog sveta nije mogla da traje zauvek. U ovoj analizi istražit ćemo kako se ovaj gigant postepeno urušio i, što još važnije, razotkrićemo zašto. I tu dolazimo do onog glavnog pitanja, da li je Rim zaista samo pao preko noći? Znate, često zamišljamo taj pad kao neki dramatičan, filmski, apokaliptičan trenutak, ali prava istina, događaj iz 476. godine, koje često posmatramo kao zvanični kraj, zapravo su bili samo finale, vrhunac viševekovnog unutrašnjeg truljenja. Iza svih tih veličanstvenih hramova, trijumfalnih kapija i ogromnih armija krili su se ozbiljni sistemski problemi. Problemi koji su polako, ali sigurno jeli same temelje države. Da bismo shvatili taj proces, moramo da zavirimo ispod površine i vidimo šta se to tačno dešavalo unutar sistema. Dakle, ključna stvar od koje moramo da krenemo je prvi deo, politički haos i ekonomska kriza. Sve to počinje nakon onih snažnih vođa poput Marka Aurelija. Njegova smrt 180. godine je praktično bila okidač za pravu katastrofu. Ušli smo u period poznat kao kriza 3. veka. A ova brojka ovde, ona savršeno ilustruje taj haos. U rasponu od samo nekoliko decenija, Rim je promenio na desetine careva. Zamislimo to. Neki su vladali toliko kratko da iskreno ne bi dočekali ni istek moderne besplatne probne pretplate pre nego što bi bili ubijeni. Vojska je doslovno počela da bira ko će sedeti na prestolu. Centralna kontrola se potpuno raspala, a generali su koristili sopstvene trupe da se bore protiv, drugih Rimljana. A ovo nas sjajno dovodi do ekonomije, što ilustruje kako se sve još brže raspadalo. Ogromno carstvo je doslovno gutalo novac, finansiranje vojske, administracije, puteva. I šta rade carevi kada zafali novca? Počinju da smanjuju količinu srebra u novčićima. To je pokrenulo neverovatnu inflatornu patlju. Manji srebra, strmoglav pad vrednosti valute i onda naravno ogroman skok cena. Ekonomska stabilnost je isparila do te mere da su ljudi potpuno izgubili poverenje u novac i morali su da se vrate razmeni robe. Bukvalno trampa. To nam jasno govori koliko je finansijski sistem bio uništen. Ali čekajte, ekonomska kriza ide i dublje. Rimska privreda je vekovima zavisila od ropstva. Kada su velika teritorijalna osvajanja konačno usporila, priliv novih robova se drastično smanjio. I šta se dešava sa ekonomijom koja zavisi od jeftine radne snage? Počinje da puca po šavovima pod tim teretom. Istovremeno, bogatstvo se slivalo u ruke veoma uske elite. Ogromni zemljoposednici postaju sve moćniji, dok su obični seljaci gubili sve, bežeći u gradove gde i onako nije bilo posla. Ta ogromna društvena nejednakost stvorila je veliku i veoma opasnu nestabilnost. Što nas direktno vodi do drugog dela, slabe legije i pritisak varvara. Naravno, svo to političko i ekonomsko truljenje moralo je neizbežno da utiče na najveći ponos Rima, njegovu vojsku. Nema novca, pa to znači izuzetno niske plate i teške uslove za vojnike. Rezultat? Građani prosto više nisu želeli da se pridruže legijama. Carevi su, u panici, morali da se okrenu zapošljavanju varvarskih plaćenika. I iako su oni bili vrhunski borci, tu leđe jedan ogroman problem. Njihova lojalnost uopšte nije bila prema rimskoj državi. Bili su lojalni isključivo svojim komandantima i, naravno, zlatu koje su dobijali. Oslanjali su se na štit koji je počeo da puca. I hajde da pređemo na to i vidimo kako se ovo dalje razvija, jer vodi u katastrofalan niz poraza, što se savršeno vidi na ovoj vremenskoj liniji. Prvo, 378. godina, bitka kod Hadrianopolja. Vizigoti su bukvalno zbrisali rimsku vojsku i ubili cara Valensa. To je bio brutalan šok, dokaz da legije više nisu nepobedive. Onda idemo do 410. godine i dešava se ono što se smatralo nezamislivim. Vizigoti pljačkaju sam Rim, grad koji niko nije osvojio skoro 8 vekova. Konačno, 476. godine germanski vojskovođa Odoakar jednostavno svrgava posljednjeg zapadno-rimskog cara. Idemo na treći deo, teret prevelike teritorije, jer geografija je ovde bila velika, tiha, noćna mora.
Pored unutrašnjih nemira i spoljnih napada, logistika je bila užasna. Zamislimo državu koja se proteže od kišne Britanije pa sve do pustinje Mesopotamije. Fizička veličina carstva učinila je efikasnu upravu i odbranu hiljada kilometara granica praktično nemogućom. U to doba, bez moderne tehnologije, komunikacija je bila neverovatno spora. Porukama su trebale nedelje pa čak i meseci da stignu. Kada bi negde došlo do invazije varvara ili pobune, centralna vlast naprosto nije imala šanse da dovoljno brzo reaguje i pošalje pojačanja. A sada, ono što je zaista interesantno u vezi sa ovim je način na koji su pokušali to da reše. Još krajem 3. veka car Dioklecijan je povukao radikalan potez i podelio carstvo na 2 dela, jer je shvatio da je preveliko za jednog čoveka. Istočno carstvo sa centrom u Konstantinopolju bilo je drastično bogatije, stabilnije i mnogo lakše za odbranu. Zapadno carstvo s druge strane pa izvuklo je deblji kraj. Bilo je siromašnije, vojno slabije i na direktnom udaru konstantnih varvarskih napada. I kako je vreme prolazilo, taj ogromni kontrast postao je samo još jasniji. Što nas dovodi do 4. i posljednjeg dela, konačni pad i večno nasleđe. Sada kada sagledamo širu sliku, jasno je da Zapadno carstvo nije imalo šanse da preživi ovu toksičnu kombinaciju. Ali prava suština je u ovom citatu. Pad Rima nije bio trenutak, već proces. Ponavljamo to jer je to apsolutno ključno. Jedno neuništivo carstvo ne umire preko noći. Ono se polako i mukotrpno urušavalo iznutra, generacijama. Unutrašnji problemi su izjali samu srž države, ostavljajući je krhkom. Tako da su spoljašnji neprijatelji na kraju samo zadali taj završni udarac već postrnulom gigantu. Međutim, taj politički kolaps nije značio i brisanje Rima iz istorije. Ni slučajno, duh Rima je preživeo i postao osnovni nacrt za modernu evropsku civilizaciju. Samo pomislimo na to, rimsko pravo i dan danas predstavlja temelj pravnih sistema mnogih država. Njihova arhitektura se i dalje proučava sa divljenjem, vojna organizacija inspirisala generacije, a sama ideja centralizovane moderne države vuče korene upravo iz njihovog sistema. I da ne zaboravimo, istočno carstvo, Vizantija, nastavilo je da živi i čuva taj plamen još skoro 1000 godina. I to nas dovodi do samog kraja ovog pregleda i pitanja za razmišljanje. Gde sve možemo vidjeti to rimsko nasleđe danas? Zastanimo na trenutak i pogledajmo svet oko nas. Od zgrada sudova i parlamenta sa onim masivnim stubovima, preko zakona koji nas štite, pa sve do jezika kojima se služimo, Rim nije prosto nestao u prašini 476. godine. On se transformisao i ugradio u same temelje onoga što smo mi danas. Iznenađujuće je koliko nevidljivih, ali snažnih tragova možemo naći svuda oko nas. Do sledeće analize zaista vredi obratiti pažnju na to.